Srpski krivak je starinska vrsta kukuruza iz sorte tvrdunaca. Klip je blago zakrivljen, pa je zato i nazvan krivakom. Dugačak je do 30 cm i ima 8 nepravilnih redova, pa je u narodu poznat i kao osmak. Udruženje Srpski krivak osnovano je 2010. godine u Selevcu. Ciljevi udruženja su očuvanje tradicije i afirmacija dostignuća u nauci, umetnosti, kulturi, poslovanju, sportu i novinarstvu. Udruženje ostvaruje svoje ciljeve organizacijom predavanja i drugih manifestacija, kao i dodelom godišnje nagrade udruženja. Neke od najznačajnijih aktivnosti u prethodnom periodu uključuju predavanje Milice i Milovana Matijevića, predavanje profesorice Vesne Mišković-Stanković, predavanje profesora Vladimira Brusića, predavanje profesora Radomira Mihajlovića, prijem počasnog člana Jean-Christophe Buissona, predavanje profesorice Ljiljane Klisić i Biljane Jokić, predavanje profesora Božidara Radenkovića, predavanje profesora Petra Kočovića, predavanje doktora Branislava Jovanića, predavanje profesorice Marijane Despotović-Zrakić i profesorice Zorice Bogdanović, predavanje i razgovor o knjizi Stanka Stojiljkovića, predavanje profesora Vladimira Jakovljevića Zaharova, predavanje profesora Žarka Vidovića, predavanje Bratislava Bate Đorđevića, predavanje profesora Mirka Zurovca, predavanje profesora Božidara Radenkovića, predavanje profesora Slobodana Petrovića. Prva godišnja skupština održana je na Oplencu 2011. godine. Druga skupština održana je 2012. godine u Novom Miloševu. Treća godišnja skupština održana je u Zasevici. Godišnja nagrada Srpski krivak dodeljuje se za naročite zasluge i dostignuća u profesionalnim ili društvenim aktivnostima. Skulpture kojima se nagrađuju dobitnici nagrade delo su vajara profesora Dragana Radenovića, predsednika kulturnog kluba Srpskog krivaka. Predsednik žirija za dodelu nagrade je novinar Stanko Stojiljković. Prva dobitnica nagrade bila je naša poznata glumica Jelena Milo. Dobitnici nagrade za 2011. godinu su profesor Predrag Ristić, profesor Žarko Vidović, Ranko Žeravica, Velimir Bata Živojinović, profesorica Jasmina Vujić. Na svečanoj dodeli godišnjih nagrada Srpski krivak za 2012. godinu nagrade su dodeljene profesoru doktoru Masayuki Iwati, Svetlani Stević Vukosavljević, Žiki Nikoliću, profesoru Mirku Zurovcu, profesoru Branislavu Todoroviću, profesoru Aleksandru Petrovu, Lazaru Grozdanoviću. Brojni članovi udruženja objavljivali su tekstove u naučnim i stručnim časopisima i često su prisutni u medijima.